Dobrodošli na online keramičku radionicu u sklopu projekta Keramika 54+, kojeg je sufinancirala Europska unija. Pa nikako to naučiti na pamet. Lijep pozdrav svima. Pa evo, ja bih volio da prokomentiramo u par riječi, par rečenica redom. Evo, gospođa Dijana mi je tu prva, pa ćemo nju onda staviti na spotlight. Jel može gospođa Dijana, vi prvi? Evo, što se mene tiče, sve je u redu, lijepo nam to prenosite, učimo nove tehnike, nema nikakve zamjerke. Što se mene osobno tiče, ja sam zadovoljna s onim svojim znanjem što sam dobila kod vas, a saznala sam jako puno. Pa eto, ja sam dugo htjela upisati ovu radionicu, uopće ne znam zašto. Ni sad ne znam zašto, ali mi dobro čini. Šta sad da kažem o radionici? Radionica me, evo ovo kad radim s vama, uvodim u jedno stanje meditacije, opuštanja, gdje puno stvari koje radim sa glinom, dok radim s glinom razmišljam i uspoređujem sa stanjima i zbivanjima u životu. Zapravo kako čovjek u svemu u životu ima mogućnost da nešto stvori samo ako to hoće. I da zapravo je i naš sam život jedna vrsta gline. Ja sad možda malo filozofiram, ali ja ne znam što bi drugo rekla. Ne, jako lijepo. I od koga mi stvaramo nešto. I kad je to postupno ide, zapravo može nekome izgledati nesavršeno i ružno, ali ako to radimo s ljubavlju, onda to zaista nama čini neku posebnu radost. Eto, tako na mene utječe vaša radionica. Htio bih reći da što se tiče predavanja, da su jako lijepo osmišljena, da vrlo lijepo predajete. Ono što znate lijepo prenesti drugima, dopuštate nam da svojim ritmom radimo, nema žurbe, nema nervoze. Sa predavanjima sam vrlo zadovoljan. To kažem kada mislim na način na koji nas uvodite u problematiku. Dakle, za predavača sve najbolje. Imao sam dosta predavača kroz život, vi ste jedan od boljih. Što se tiče seminara, vrlo sam zadovoljan s njime. To je jedan posao koji me smiruje i zaista mi treba nešto da me smiri, da me odvrati od ružnih misli. I uživam u ovome što radimo. Lijepo mi je. Dopada mi se i to što je online. Ne moram ići nikud od kuće. Lijepo sjedim u svojoj sobici i gledam šta vi radite i gledam šta drugi rade. I hvala onome tko se sjetio da tako nešto organizira. Vi ste mi uvijek nasmijeni. Ja još nikad nisam upalio kameru da nisam vidio da se vi smijete. Je li to glina razlog tome? Pa veselim se ovome. Opušta me i super mi je. Mislim, ne mogu odoljeti da se ne primim toga svaki trenutak koji imam slobodan. Uvukla se pod kožu. Da, kad uđe pod nokte ovo blato petrinjsko, to vam je strašno. Ne može se isprati više. Stvarno sve pohvale. Nisam se nadala tako dobrom tečaju koji smo dobili. Vi ste kao predavač sasvim ne odlični, nego toliko sugestivni da čini mi se da i ne gledam da bih mogla raditi. Velim, super je radionica, puno smo toga naučili, napravili, zanimljivo je i evo i same pohvale. Nemam nikakav prigovor, ja bi odmah prigovorila da treba, ali ne treba, samo pohvale. A učitelj je super, tebi to ide super. Odlično, kako ti to znaš prenijeti svoje znanje, ne može to svako. Dakle, tražite ocjenu od 1 do 5. U pravom smislu riječi ja bih vam dala 5+, pošto ne mogu da vam dam 10.
Dobro. Sam jako puno učitelja i mislim da ste jedan od najboljih učitelja od kog sam ja najviše naučila za ovako malo časova. I bez obzira što mi je sve novo, način na koji se prenosi je nešto što mom biću odgovara, očito i svima u ekipi, tako da mislim da svi dijelimo isto. Ali eto, kažem, ja sam prošla puno kurseva, meni je ovo fenomenalno. Ovo sam osobno ja čekala jako dugo. Kažem, literatura, internet i svi ti izvori informacija vezano za ovu našu temu jesu važni, ali ovo što doživljavamo na ovoj radionici, to je neprocjenjivo. Isto tako i vi osobno, eto, Ante nas naravno snabdijeva s tim materijalima i trčkara i vozi se po toj vrućini, ali što se tiče vas kao našeg učitelja, isto tako, kao što sam rekla i za samu temu, to je nešto neprocjenjivo. Ja kažem, kad ti neko prenosi svoje znanje u tako pozitivnom smislu kao što vi radite. Nama je već dovoljan kompliment da se neko u 6 sati popodne na moru ne kupa, nego gleda mene ovdje sa hrbom blata. To mi je već dovoljan kompliment. Ja baš nisam nekakvi talent, ali uspjela me Višnja uvjeriti kako je to divno, krasno i tako sam krenula. I ako mene uspijevate naučiti nekim tehnikama i uspijem neki predmet napraviti, onda ste stvarno uspjeli. Znači, ipak imam nekih stvari koje sam uspjela napraviti i svaka vam čast. Uspijevate stvarno i one koji baš nisu nešto posebno kreativni i zainteresirala sam se, privukla me ta glina. I prekrasno je kad uspiješ svojim rukama napraviti neki predmet i ne možeš vjerovati da si to ti napravio. I svaka vam čast da nije vas i strpljenja od onoga koliko je to centimetra, onih banalnih pitanja, vi imate toliko strpljenja i svaka čast. Sve najbolje, ja sam oduševljena. I mislim da ću ipak uspjeti i šalica i pepeljara napraviti. Je, apsolutno sam siguran. Kao što je gospođa Ljiljana rekla, u principu svi smo mi kreatori, kao što kreiramo svoj život, tako kreiramo i svoju glinu i nitko nam ne može reći da radimo nešto pogrešno.